dudon mi nu le pa ule naw pol kandak thau tha chiao mo chin info in nan kut kan lo kai hi ni lai kan hlau loki tum chia lo emergency thil khe khat rong an si ka thina nom lo zet ngai thiam thla ka lo dil tuini thong ni kul hluan li December nil hei riat tlong kai ni thum zinga chun Western Command Headquarters Eiin Phurhtu helicopter raklon Hrim Colonel Taungthun an kai Irrawaddy ramtheni Ralkap training tharle palikpawl Rakhine kuat an tongih aborin an tlansuak Hakha-Thlantlang karlak Kahawknak CDF-Zotung Ralkap pakhat Nunnak aliam Tongko saka khanga commanding officer le Strategist an Tlanhlo Kanni Peng vanzam bom thlaknaka nawhak pahnih telin mipi panga an thi timi tualsung Thuthang pol le leitlun Thuthang asimi USE M1 Abrahams raldo tengpol anol khatnak Taiwan an thlengzau Russia nuclear lab biochemical ral thuam luban Lieutenant General Igor Kirillov an phil Ukraine Doawknak Daiter dingin Putin le Zelenskyy karel piding tia Donald Trumpin arel timi leitlun Thuthang pol le ramleng Thuthanga Mizoram Mawṭaw Cangsualnak Midang Mawtaw nu swabom tu mual aliam timi le Nikhaw Thuthang danglam aumi thlatang ro surding tu la karun thanding Western Command Headquarters Eiin Phurhtu helicopter raklon Hrim Colonel Taungthun an kai Rakhine ram an copy Western Command Headquarters Eiin Phurhtu helicopter khan khami Tlanhlo in thupek tong lawi tlansetu du daing mu Colonel Taungthun chu SAC in kain thusunak an nei reraw lai tia Ralkap song Thuthang khram pakhat chun arel November thanelama khan dung sip dingi tlunlam thupek muriai lawin Western Command Headquarters Eiin Phurhtu MI-17 helicopter arak voklon ruanga makoi vanzam tummun an thlen ve ten anak kai chi tia thayasi du daing mu an kai ti chu ka thei asan lewang chu fel fain kan thailo kai chu an kai fel tia Ralkap song mi pakhatin arel tu hi daing mu General Choso u khal Western Command Headquarters non lavi Ralkap nu fa le atang sun Ralkap polin an run daw reraw Mawṭaw number 5 ramrikilnak palik munpi an raklak laya Brigadier General Phurhtu Eiin an rakkaisin Western Command Headquarters si ralboy pol an tha phang zetia thayasi Brigadier General Phurhtu athil sual tuami pol Eiin sulianak an nei thu an thaile phei chun Western Command Headquarters si General Pol kaiton an phang phone tlansuak khale an tlun lamin khremnak pek an phang phone ngai nak thailawin olok an song hai tia thu thayasi Irrawaddy ramtheni Ralkap training tharle palikpawl Rakhine kuat an tongih tombawrin an tlansuak Irrawaddy ramthen tapong penga SAC Ralkap laklu dan to mi ruangi Ralkap training kai suak zau pol le akai lai pol Rakhine kuat an ton re raw ruanga an tlansuak re raw si chuihlea Irrawaddy ramtheni SAC kut hnuai palikpawl khal kilhimnak nanvala mending ti bumin gwa copy Doawknak lami kuat an si hai ruanga palikpawl atomin an tlansuak hai tia thayasi mipikil himnak ladingin copy sunga nan mending tia an bumi kwa an kuat Ralkap zirsuak pekle palikpawl an tlan reraw atlan suak tu pol chu an in longi khar sak dingin an khau tia Ralkap sung thurham pakhat chunarel December ni leili ni gwa copy SAC khamaya nga chawtong battalion AA an raklak laya khan gwa palik kemi palikpawl chu anak tlan November thai training kai suak palik som nga laki le nga chu tlun lami an khianak an battalion i felowin anak tlan suarwanga an in khar sakin an sung kwa pol thusunak an neitia thesi Irrawaddy ramthen sungi pateng chombyo yichi ngatang chaw atau peng policy gwai an kwat mi palikpawl khal ralmai an fezina an tlan hai tu hi Arakan Army Eiin gwai khamaya nga chaw tong an lu no re raw lai khamaya nga chaw nit khal an kul khrem thlu zaw thantarwar thiri pe o an re raw vekin palik le ralboy luban pol atlan thei an tlan sok re raw tia thayasi Hakha-Thlantlang karlak Kahawknak CDF-Zotung Ralkap pakhat Nunnak aliam
December ni lei ruk ni chin ram Hakha le Thlantlang karlaki SAC Ralkap le CC Ralkap Kahawknak CDF-Zotung Ralkap pakhatin ram le mipun ranga Nunnak ahlana si CDF-Zotung Ralkap pakhat asimi salai kai thong lingchun arak tiam kamok vekin SAC Ralkap thunainak thiat balnak le Federal Democracy rampi din suanak ding rang raldau phain Hakha-Thlantlang karlak Kahawknak Nunnak ahlani tuikum sunga CDF-Zotung si Ralkap Nunnak liam dangkhal thu thayasi CDF-Zotung spokesperson salai deni chun salai kai thong ling chu Hakha-Thlantlang karlak Kahawknak mizan sim lama khan Nunnak aliam si tuikum sunga kan CDF-Zotung sin Nunnak liam laka salai kai thong ling hi aparuknak asi riam hanga chu antam CDF-Zotung sin riam hanga hi mi somthum lai kan kim zautia zalen media nena asim tu vekin kan sungmi pakhat kan chan hi kan ria asezet tan tami sungkwa kan tuar piasi Doawknak thokte isitel tu Ralkap kan vun chan hi chu kan ma chin ram Federal rampi rangi Doawknak to tu za te ranga chanak tumzet asitia rel pe phone CC in Jericho operation ti min pe in Hakha le Thlantlang karlaki SAC Kempol November nikul luan ni isi kapi anthian fai nuwa SAC in anrun nor sali Kahawknak hi athengnol rero si Tongko saka kha nga commanding officer le strategist Tlanhlo Rakhine ram tongko wi SAC ralrel hawhanak munpi saka kha nga Eiin December ni leili ni anlaka khan saka kha ngai commanding officer brigadier general Kaumiat strategist colonel Chothet le ankut hnuai mi somriat chu anak tlansuak ti si commanding officer le ahau hin anzamna ka thongtlapol phoa mangi an Phurhtu thayasi thongtlapol saka kha nga an thoni phoa an mang an tlansiat khala hin thongtlapol hi an phodinga an khorpe vivaw Kahawknak asausan laya tlansuak pol chu SAC Ralkap polin an kap that tia Tongko gi nunaw pakhat chun arel SAC tantu channel pol khalin commanding officer le strategist chu Tlanhlo chang Eiin achep that ding mo pengkul dana tipi thuan thuma an pilmen hen ha pe thlayan theinon rei lo tia an rel an tlansua hin Eiin an doi thluni chawdaga khwa na satakin an rakka potia thayasi Kanni Peng vanzam bom thlaknaka nawhak pahni telin mi panga an thi sakai ramthen Kanni Pengi khopahni chu Kahawknak ziang man umlawin SAC vanzamin boman thlaki nawhak pahni telin mi pi panga an thi tia tolsung mi polin an rel December ni lei ruk zan nazi pariat thronga khan sakai ramthen Kanni Peng sungi chawhle ka khwale natchi khwa chu magui vanzam huni sirung pok raldawnak vanzam polin bom an thlaki nawhak kumhlei khat mi pahni telin mi panga in Nunnak an liam pha si SAC vanzamin bom voili an rathak chawli ka khoi mithi panga pol chu mong ngachit kumhlei khat mi ku chaw nailin kumsom thum mi ma shuizin wine kumhlei komi ma nunu kumhlei li do pyung kumsom li panga mi ti pol an si inni an siati cho pakhat khal athi tia chawli ka khomi pakhat chunarel chun hi SAC vanzam pol hin natchi khwa khala December ni leiruk zan na ji period le minute somli panga bom an wathla ka si kan khwa chu zan na ji period le minute somli panga in rathak khotolam le thanglama an thak milai to mo chu anei lawi ma tan sini in chu asiat tia natchi khomi pakhatin rel Kanni Peng sungi inzan hi khwa natchi hi SAC vanzamin pekle peki bom an thak leya SAC Ralkap polin an urleu lewi khosung mi pi pol chu mai in hlumman hlum ngam lawin ralan tlan hai ruanga khoram vekin athing rep tia thayasi December ni hleili ni hleinga ni hlei sari poli SAC Zualko Board kan run than sakding December ni hleili ni Myanmar pumi SAC Ralkap thizat Rakhine ram tongko Peng athian tam ding azat thaisilo bagu ramthen min hla Peng mi paruk bagu ramthen nyangli pin Peng mi panga
bagu ramthen le paran peng mi pali manli ramthen min chan peng patni sagai ramthen chun hla penga pakhat sagai ramthen mong yo penga nung damin pakhat kayasi anja te komin leikwa ansi ramle mi phun rangi Nunnak hlan tu mi pi Ralkap pol bagu ramthen le paran pengisin pakhatin Nunnak alhan si ni leinga rang kanun than pe ding SAC lam thizat kan than ding bagu ramthen yida si peng leini sagai ramthen salin chi penga SAC Ralkap pasari anthi sagai ramthen mong yo penga anung damin panga kai ansi kachin ram bamo penga mi pali anja te komin kulhluan riat December ni lei sari ni rang Zualko Board kanun Tlanhlo loading karen ram mane paloa athian tamzet azat thesilo sagai ramthen mong yo penga pariat sagai ramthen chong u penga pani taning tari ramthen dawai penga pani pakhat chu amai du thui mi pilami leto si chutin anja te komin leini ansi hi nia hin chin ram ha khapengi mi piral ka pakhat chun ramle mi phun ranga Nunnak alhan rampum huap SAC Ralkap thizat kan than theu pol hi official report kai chin lon si ralrami thil khendan ngai ngai a chun hi nakin adanglam theilai si leitlun Thuthangin kanun pe ding USE M1 Abrahams Raldauteng anol khatnak Taiwan an thlengzau USE M1 Abrahams Raldautnak teng anol khatnak chu Taiwan rama an thleng felzau TC hi teng pol hi thong ni leikwa kum Donald Trump president tam mai salai Taiwan ram zordingi arak nem nget mi teng zale periat sungin athena zar long an silai tini sun tlongkai ni khat zinga khan Taipei longchol munisin sin chu peng sunga M1 Abrahams Raldauteng somthum pariat ara thleng feltia Taiwan kilhim naklam tlang boy zungin an than zale kul milimita pukpi bunomi M1 A2T Abrahams tengpol hi Raldautnak rangi rin tlak zet an si nazi pakhata KM somruk pasari tluki chakin an tlan theitia theiasi US ram nenisin thongni kulhuan nga kuma M1 A2T Abrahams teng somli panile thongni kulhuan ruk kumsunga teng kulhuan riat an lak luding thukhal Taiwan media polin an tarlang Taiwan army kuti sanman ral thuam hum viwau theiding le kilhim naklam chater viwau theina ding ranga tuvekin sanman teng pol an leina ka si China in le ral rel naklama anot med ring ringi Taiwan president Lai Chen-te khal peuleu tumpa tia China chun apu Taiwan tikul kiang kapa tuba isin China in ral rel zirmu nak arun to Hrim re rawi December thasunga ral daulong pi le tipikap ral ven nak long pol Taiwan lama akwat re raw tia thesi Russia nuclear le biochemical ral thuam lami an luban Lieutenant General Igor Kirillov an phil Russia rampi nuclear ral thuam le biochemical ral thuam defense force NBCE an luban Lieutenant General Igor Kirillov chu mizan sun December ni hlei sari nia an philasi jinglam kawa a inisin akut hnuai pa thoi an raswa zonga an komi electric scooter bike sungi kammi bom apuaki akut hnuai pa thon an thiasi tia Russia ram jingzoitu committee chun an rel CCTV si alang dana an raswa nak sangka zon chu apar siat bal na sai par khala mai kang ut ne nanga sangkate pol khal kuain lamjin khala miruak ren nak dip body bag patni a tisi Krilovi kai hruai nak hnuaya turtelmi biochemical bomb voi thong li le zariat nakitam an mangzawi Thuthang dik lau thedar tu sitia Ukraine thlingthlatu SBU chun an phuang British ram khalin October tha khan abul pakin sanction remnak anak pek mi pa si man thiang lau chemical ral thuam khammi voitampi an man suana ka hin Krilovin mo aphura si tia SBU in an pu thak ni sin ani khatnaka tuvekin thila changasi Ukraine Doawknak Daiter dingin Putin le Zelenskyy karel piding Donald Trump in atirap mai si USE Hiltinmi President Donald Trump chun Ukraine Doawknak top terdingin Russia President Vladimir Putin le Ukraine President Volodymyr Zelenskyy pol karel piding tia
December ni hlei ruk nia arel mi thiruak zuk rap thak zet polin kathin in tinuam lo tuk Doawknak hi kan top tera tul sitia Florida ramthen Palm Beach e Mar-a-Lagoa hiltin asi nu media pol thoi komoknak press conference anei mai sabiki arel si ama chibai buk tu pol laki Ukraine President Zelenskyy hi remdainak du mi asi leitun ralpi pani nak nuwa milai thaok hlualaunak besabik kan hun mu salmi chu tuitum hi asi tia puthram chun arel ralmai miruak dar pheng zuk vun mu chu thong khajakwa somriat parokisi ruk nga karlak US ramsung boilai nun rong rap thak zet zuk pol even mangswak terasi mu thiamok lo ruangi ngir ngawok nak mun ram pola in le lo na ilesia chu nom pen veka anchang thui in pi pakhat man an din non lo nak khopi manan himi tungding salding chun kum zatel arei theitia thram chun arel kum thum deuh tho Doawknak athen azar chin felnak ranga Ukraine leiram khrek khat Russia kuti pek lo maiding masi ti media poli ansu nak chu ason lo riai Middle East tu boy nakin Ukraine Russia hi hak son kazum Ukraine khalin Russia ramsung Peng zatni tiang rocketi aka hi amoi lo vekin Russia khalin North Korea Ralkap tiang anuk lu thi chu aluar kai tok deu tia arel phone hi Doawknak top terdinga Zelenskyy in ziang atwa pele athading ti ansu mi chu milai Nunnak tamtuk siat swatu Doawknak asironga kamni lungkim tlangnak chai min khending in team atwa amoi mangthang tia ason President tawkham kalwa a chun Putin in Ukraine ramsung alu non lo bem ding timi lungkim tlangnak atwa ding tia pu Donald Trump chun arel tel Mizoram Mawṭaw Cangsualnak Midang Mawtaw nu swa bom tu moala liam Mizoram mel thum khonara Zing kap lihongi Hakha-Thlantlang sumo Mawṭaw nu swa bom dingi bom re rau tu pu vilal ruat hlua chu khama atlai Nunnak aliam tia thayasi tolsung media politar lang dana pu vilal ruat hlua chu an khwa mun thai sin bazar kaiding le rolme leidingi an fezin mel thum khonara Zing kapi sumo Hakha-Thlantlang re rau chu atongi nuk suak dingi abom nak lama zantim luan deuh nazi pakhat le minute som thuma ama riangri achang sual tia angan amuni polin bom tumin tan anlana sanan kham khrap asan tuk ruanga le zanthil asi ruanga anla sok theilawi emergency response polkom nena bomnak andil quick response team reldana Zinglam nazi palile minute thar ronga bom tu pol chu anwa thleng palile minute somthum panga aruak anwa muthei Zinglam paruk ronga aruak anla swak thei fang tia thayasi Atlaknak khami sanlam hi fit zathum somsari ronga si tia angan tuichana chun Nikhaw Thuthang kanun thanding Nikholam mithiam su sani sim khal dana chun tui December ni kulluan ni nia hin falam tidim Hakha-Thlantlang kali kabo kaliwa minkin tipola ruwa asur dingi khosik aluar ding tia arel Myanmaram nikhota nak zungi anrel dana chun December ni hlei kul hluan khat hluan ni sauhi Myanmaram tlunlam tluana tangrua ansur thaitia anthan phone Dr. Thun luenin mual in liam san nu chun Myanmaram hin Nikholami rin san tlak thuthan tu kan nei non mumal lautia arel thei ria siat za si chulaya muli wata su san araswak hi Dr. Thun lueni zun ngai khal adem ter dau rau ria si tuini kan thuthang thanding chu hi muain kan chem ter reading zan lama thuthang thar lam dang thon kan tonga sal lau leading hau kho kan thuthang achem tiang in ngai sak ronga kalung oi ngai nan za ten sun tha mang thau lo